Caccianena e a Carina Sulu. Sulu. A Carina, o produção da Platana, a Guadalinari, que é Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selatun ve selamun alel mebu'utin ve rahmetin lil alemin. Emma ba'd. Da li shingëvavo do ri pallau. Na shingëvavo. İki kere ne? Pak i keren non. İki kere ki başka iki kere. Da li ti me shumena man pallau. Tu me pallau sosje. Слава то глас. Tu me pallau sosje. Populația de pallau sosje. Na pučatu te nisu si pallau. Što kjer na tu meno dori pallau? Da li tu me šunena man? Dobro. Şuname şukar çavale. Neyse. Amena et ve alam tesiklova tarihicre peygambereski aleyhisselam. Amen sam kortan korto pejgamber aleyhisselam kergej hijra. I hijra italo važno nastanki istoriji islameskeri. Sasto pošpinga tarakava tan. Povajtala dva tan. Atja planinan zjamende. Akariga pošpineli hijre pejgambereski aleyhisselam. Atja planina vikinela pe Cebelu Theu. Han koto pejgamberi aleyhisselam. Akariga bin divetrina kja garavela pe. So potoš na časo kergjola laf. Amen akariga na nete zadržinamen istorija saruloso. Alam sarumetite siklova poruke. I prvo poruka i tani. Pa dva momenti koga kao odlučine dove iskreno vežniko. Dove iskreno mu'mini očekujem toga što vetu najbare dušmanje. Amaro pejgamberi da se bepiso kakireli hijra. Ni kaske bila čipe na kergja. Se bepiso na perena kisežda ekiponenge. Neka perena kisežda Allaheske. Akavasi ne ljubomora kokurešja. Emange zaključok. Te pejgambereska nisam te kirena pekam. Ja da ja situaciju Allahi azze wa džel načala kva plan je mušikonengor izvestinele pejgamber aleyhisselam. Hem naredinela leskačali hijra. To jest preselive dari Meka i Medina. To trebela tehnaljuve. A dva tu menge de singovela. Kad dva momenti koga kamangete prihvatili tini. Međutim ne dinea. Umende po avigove na neprijatelja koto Maroker. Najšu karđanelu kažu lika kareštel te čveli šamija. Bate soka de singovel. Mene mori ničaj. Pandiganto šužipe. Pa kojka leltu. Pa tu kačove amenja karik. Pa ti kao čibanja i galena, pa amen čivaja, ili ako pošpigante kldine namazi, kukusao za ostana druga, pa tu pošpiga namazite kldine, pa ikljov hir, pusjan terno, niko dživdi tangli tute, isto situacija i sijamen, a dve samo klave roblik. Ili pak te sjane kasar šukar, on bi streno šukaribe prema Lende so kerea i on ka penem pa ništo na kerea tu man ge ignoniri nea man cidea man kiriki sasa bla bla. Pa daj sam pričati nela sa firma mišljena, ništa te kerea sa firma. Goro leitali na dikena, kašu kena šunena, o kalbi nendoro na dikena. I aka ja situaciju sjame ko pejgamberi alihi selam. Naredimo je pejgambereska sam te kerel hijra te napuštineli Meka. Avelo pejgamberi aleyhisselam akatar dikela ki Meka. Ema kerla o Meko. Namukava tur. Deka ne mantava. Me napuštinava tur. Deka mo narodo brki ne namat. Amano Allah ka dva momentu. E pejgambereska aleyhisselam kerela. Ava soveu.
Kaj da naftu ti te ridiš, dik je to obećanje. Dar je strana Allah eskeri. A kva je tamo obećanje, seko neki nasilniko neske. Seko je ke nepravedno neske. Seko je koje haljane kaskoro mali, a bi ti ga poro poverenje. Kah tatov neka halakana. Ama tačno primjer jača neskoro poniženje. A gardo Allah azza wa jel naredi ga pejgambereska listam preselin. O peygamberi aleyhisselam ve Bekir Siddiq'ın podrom. Ay Aliya radiyallahu anhu gelale ki Mekka sosyal tiranel o emanet je muşrikunen gere kuasu dinle ko peygamberi aleyhisselam kuarak. Peygamberi aleyhisselam sitno dron birinela za Medina. A tani o peygamberi aleyhisselam prin Rakja, prin dive Galavela. Dacă aia situația prvo je Bekir Kurela sike autori de klap, aštu ja Resul Allah, de proverinam so de singovela, ma to vel nešto tuja, ako vela nešto tuja, mangene povel. Kuvena Galavena pe odorive, a megi u vreme prepišingovela, nagrada te roden, koji karakele Mohamede Budejne Mulo, šelno le deve, daja le amena da le manušeske nagrada. I megi od vas ne suraha turibe mali i klola karakele te kamere hadi bisela. O Ebu Bekir tarasalo kako ja Resul Allah, kad ikena me na karik, toga što Allah azza wa jalla objavljava kurasko ajeti, la tahzan, inna Allahe me'ana, ma sekirin, Wallahi ta'ala mencar, Wallahi na ne te mutilame. Sohalio vaja kari. Viken koja istano skala skoro drog. Nikoga što amala malena napuštinela. Ako arakljam pošužo društvo na napuštinea tere amale te biknetu sigate. Ača dunja lučko interes. Allah tale kukavice. Sar so kjakaja situacija. So desinela pe. O Ebu Bekir pere Civdipaja, o vela kurbani açalo peygamberi aleyhisselam. Dakle, ja Resulallah međava kurbani tuke. Reținele pe Ebu Bekir sa nam ukela glase. Akva je talo istrajnost, akva je talo imani. A sao ko Allah kog je talo ko tesno, koga sjanki tesno situacijem na puštinenote, so podira da lebe. Allah je tale podare dušmanja. Isenka su isenka, koga tu dobra što ide na puštinela tu. Vedeske malo čekuju na kokerane kaske šukari patirano. Nikada da. Jedinstvena dva je talo Allah je azza wa jel. O manušajtale zlobna dikenat mesar portokali, te sedimentu men dodeke isitu men soko, pa kačen šuki korupka, on kađan te dikeli. A ver portokali se isošno, e magaro ven on ponižena dla manuša, sar se ponižena kariga, o mušlikija se beki ača nendoro kusuri, em se beki ača nendoro duri betalo Allahi azza wa jel. Diken uloga je čudnjake. I Ajša radijallahu anha, odlašeni peni esma, a ne na haberi ko peygamberi aleyhisselam, so desingo vela ki Meka, a ne na linge hajbe pive, na predadijaolen, vikin so znači nema zoralo islamin, kalo povrзимо zoralo čudnjaka. Slabo džuli, slabo dini. Ama mende zažala je gleda, Kurban Bayram'da koga vela, i Đulić vela pevasa i ovak vela. Taj go toj kuba simni go dole, obu šaporu jede. Ama to islamno, Stoga moć. najpoštovanje, langike. Ili porano Gjurnje daneske, oromja bili nas ne baku. A kalekalo je dobro, starkava terea, kjerine kamera. Ona, sa so bidatija ovena, teža ne pošminjena staro čuvja. I ameno mušala kariga, a štite keramen, bud, se ako i čuvli ispravi ingape, ispravi ingape od dini.
Ама дишемјајше мјесма. Стуби имани, тердисало пало пекамбери алиселам. Ем пало трин диве, пало трин ракја, o pejgamberi alaihissalam poshminella porodrom prema Meka. Arakela le nosura ibn Malik. Diken so kerela u interes. Asinelenge dosti, dik sarna pushtinelo dosti dostačal poro interes. Se poshužo pružuanja rakля. Denale šel deve pozicija denalen. Kada ja situacija kogo sura ibn Malik dikele pejgambereu Ebu Bekr vakla mensiam gotova. Po mu'mini nikojash da ne gotovo, džanea soske. A čalodoleske so Allah va kerga tarif lillahi fi raha, yarifuke fi shidde. Džane Allahske koga se najrahati, o Allah ka džanel tuke koga se kimuka. O sura ibn Malik, o gras leskoro, potoninela džala natele. Dikela dva bad reklama ja Resulala kerdova me više nakerava. Me muka tu trahati. I dova pejgambereskeri alaihi selam ovela akvo slobodingela pegrastea. Ama no manuš palo dinari pali pozicija. Palo neve bukjao son nakela na neleske dovoljno primerija. Kada ja situacija so kade singel palem kađal palo Muhammed alaihi selam. Po duito drom ka batinel na tele. Ajde amen batina ako razna situacije. Ako jek puti seans neki duševno kriza, pakove ki duševno kriza, mase ki no lajka si ka veltuke. Odleske kako purano bunari nikogaš mate čungare. So lajka si ka veltuke adava, katat. Oduito drom da kva sura ka ibn Malik properela na tele dikela de kakva italo čačipe. Ема катарна не више излез, вакерела ослободинман и ме даат утлафи, какерав со какраве мушриконен тиранавлен ки авер страна. Ем чачи паске да агарде сингјовела, ем о пейгамбери алейхиссалам пошминела породрома кена према Мека. А саргален бокалипе. Е пейгамбери алейхиссалам ему Ебу Бекре. Кувге кој е гав. Džanena li koje vodinena s ne pejgamberi alaihissalam tari Meka ki Medina? So misle na muslimani? Na. Ne muslimani si ne adva so si kavela s ne odrome pejgambereske džiki Meka. I prema odolese amen sar manusha počitu na manushe prema leskoro manušive. Amen di si pravilo ni kaske nakera bila čipe dodeka nakerela menge. Ama koji kerela menge bilaç viranaleske kisto mera katat. Agartalo islami, agartalo dini o islami. Agari na muslimani vodinela kana e pejgamberi alaihisselam prema Meka. A sargalen bokalipe. Kuvge koji je gaf. Коадава гав само изној мошними бакри. Пекамбери алейхиссалам пучела шали ту гостинаме нешто техате пија. Пона неаме само акеа бакричи која со Аллах тар хајринане. Приближинла. Муџиза тари страна лаескери и бакри пошминела те дел тут. O pekamberi pijela, o Ebu Bekr pijela, i manušni pijela, em lakororom pijela. So haljovaja katar. Koji da jandinela ko Allahi, o Allahi talo leske dovoljno. Em trebela te haljovata rakaja hidža tarojek, najbari poruka i talo, da jandinen ko Allahi azze ođel, o Allahi ki kalel tu men uvek o selamete. So trebela tarsa akea slučka, mada mojtali dosta dugačko, ama na ljama mena karik desetina men kake istorija pekambereske alaihissalam. Trebela te haljova. O Ebu Bekr s neko terne berša. Saso zavisinela tari mladina. Tu mendi katme poveke se interne. Ako i mladina talija menge šukar, o dini tali šukar, i nacija tali šukar. Ako i mladina talija menge rimomi, i nacija talija menge rimomi, ama rodini talo rimomo. A kariga saso pošminge i mladina te smeninel, te šajte dža ko pošukaren pošukar. Ema kva dela men šukari šareti koga dikaja, ter nema nuša se na karig. Mladina koga se na kariga,
sar tumen ovena sovaklape žrtva tomare parencar te gazinenem tomaro čekate pilki sežda ko najšuže tana o Allahi azza wa jel ko aso yaratinga. Odolesc amen ka kradova ko Allahi azza wa jel em te halova. Ai dve amari najbari hijra italo. Te mukao haramia te naša ko Allahi azza wa jel. Adikava mašala viši si maškaramende ko vaso mukeno haramia, dikava smeni nena poro dživdipe, ema dva trebela tove nistrajna ko adava, iskrena radi Allahi azza wa jel. Ma dozvolinen to maru iskrenost, to vel sarkam market ili stoko mak, te lenta rodini soka paririnel tu menge, aso nanete paririnel tu menge te mukenki strana. Odoleske tu menda so neko čivgen šamija, razmislinen poarica kari to mari hijra, taro biz hijapite razmislinen, trebela li više me hijapea te ovav, te smeni nav meri obleka. Jednostavno Allah azza wa jel deka agar gelaman poveke, deka poveke nurlandinea ko Allah azza wa jel agar. Poš min teri hijra tarakva momenti, te smeni ne to rođivdi pe celosno. A ako nakerea celosno, onda trebala te čitna celosno i hijre pejgambereski ali selam, a svedokija se najdve ko obor koga dživdinene Allahea, ko obor se oslobodime, taro razno zatvori, taro razno paripe, se bepio da dingentumen celosno načal ko Allah azza wa jel. O Allah tarakel, tumari počito, Allah tarakel tomaro sastipo, Allah tarakel tomaro mali, o Allah te kelamen ko društvo mare pejgamberea, ko društvo saja shabencar te ova, ke rad ovako Allahi azza wa jel, o Allahi azza wa jel te del loki pe ko tomaro dživdipe, o Allah te arakel tomare familjen, o Allah te lokarel tomare ibadetija, primi me to ven tomare dovaje, oprosti me to ven tomare günahija, em inšalo Allah te kel nasipi, saste veste tiranentumen ko tomare kera, aka na amen produžinaja, amare delu ibaja ko avera tana te siklova tar istorije pejgambereske ali selam so trebelu priamende tela em čačipaska dva te anale ko delo ma bisteren tu men sieno sledna povikuačija ku islami tu men dar zavisinela tu men ko akajana kanao kola dikenat men kurani ko aso pirela ki pu pazinen so kiklol tu men dar pazinen so kakeren tu men vallahi tarakel tu men vallahi te delt men se ko ahayri em vallahi ko se bapite pishnel tu menge açal sokergam ziyareti i Cebelu Theur i planina koto pejgamberi ali selam akatar posh mingaleske di hijra e makarigo pejgamberi ali islam garavgam vallahi razia tu men dar şayte iranem tu men ko avtobus na upre planinar skroz advaj Kuch roi kalazimi mange bashi hira hem de kakajab Pa kodovam Rațate kode Si sasvjetlo se baru kalabalu, musimo namaz jamate na šal. Ne lačo vreme si baru. Znači mande cu autobuzi si șof, tu te diki vorsi. Va. Pani silina nema pani. Da, dedan to pan. شونا كان لازمي با autobuzi كانوا او سوريا Șof genesi zahir. شوف جنيه Va. Harmo autobuz. سامو شوف O Alvin, o Cuțo, o Kelmendi, o Robert, șof. شيخ علي بكره عندك جبل النور نعم. كم عدد الاشخاص؟ دحين في بأسي يوجد 6 أشخاص. دحين سيشوف يساكم عنده. طيب علشان انا لازم ارتب الباص من الحين اذا كان فيه يعني اذا كان 6-7 اشخاص مع سيارات. سيارات صغيره اذا كان كثيره لازم باص طيب. طيب والشيء الثاني يا شيخي جدة يوم السبت نعم. انا بكره لازم اروح ادفع فلوس طيب. المطعم بيك في جدة طيب. ما في مشكلة. انت تبغاها جدة بحر تبغى سفينة ولا بدون سفينة؟
تبى تخلي الحجاج يركبوا سفينة ولا من دون سفينة؟ لابد أن ندفع سفينة وبدون إيه. فلوس. ما في، لازم تدفع فلوس. هذا كم؟ سفينة الواحد تقريبا نص ساعة 250 300 ريال، 16 شهر. هذا خسارة عليك. نعم. لا ما يركب سفينة. اوكي، ما نركب سفينة. طيب كلمت شركة باص، شركة زي كذا غالي. طيب. اوكي، يقول لي 1200 ريال. اخذته شركة ثانية، اوكي، شركة مو رسمية، يودي سياحة بس. طيب. اوكي، اخذت اخر شيء حتى كلمته في المدينة، قلت 950 850. اوكي، يقول لي كلمني علشان لازم اجهز باص. باصين 950. باص الواحد 950، مو باصين، باص الواحد. وطيب قلت لي أنا أيوة. نصف أنتم تدفعون لا. صح؟ اذا خلينا هديبية مع هديبية وتا تقريبا راح يطلع 1200 1300 ريال. طيب. انا اقسم ده حق الهديبية حق الشيخ عباس، طيب. اطلعه. طيب. يبقى يا 850 يا 950 ريال، وكذا الاثنين. أها. ايوه طيب. يعني. نتكلم في فندق في ليل بعد الزيارة. طيب مو مشكلة، حتى انا عشان هذا لازم طيب. انا اطلب طيب. الباصات. طيب مو مشكلة. يعني انت عارف دقيقة شيخي عشان اكون معك صريح، اذا
Neki wafi amenda kavatmet. Kaventmen. Dobro. Kihira avena? Samo za 4. Dobro. A kihira na avena, gel. Dobro. Šungel odori? Yine sen yüklüsünü diklerin şimdi Uđu jedan minut. Šungel, bismillahirrahmanirrahim. Gel wafi hocam. Yegdu, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salaten ve selamen alel mebu'uthin rahmeten lil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İşte.
موجود. عادي. Body cover drone. Beş dedik cover drone. Kerim من فين ندخل؟ Okay. Aydın. Haneki yol. يعني صار يقول لي باص واحد على نعم جدة. بس واحد سهل. اوكي خلاص ان شاء الله. هذا 55 متر. ما في باص 55 متر. كل باص 49 50. باصات الجديدة في 52 51. هذا اثنين. طريق بعيد من هنا بس أن يجتمعوا الناس. يعني هنا الدخول؟ اي يسار. طيب. من هنا ممكن؟ ايوه من هنا اكبر باص 51 مقعد. طيب ممكن. ايوه خلاص بالله احجز لي على يوم السبت على الساعة 6 الصباح على جدة. لا عند المسجد. عندك الرأس ثم هو المسجد اللي على البحر على الكورنيش مو على اليسار. يتقدم الناس ومن هناك على هديبية على النياس أو على الميقات عندك المقهى على الحمد.
تقفل لي اياها من الحين الله يرحمه. خلاص شيخ قفلت الباسلون الصباح الساعة 9. يا شيخ باقي في الشارع. لابد. أول مرة أشوف كلب في عرفة ما شفته هذا أبدا ولا في السعودية. ولا في سوا. متى هذا أبدا؟ خلاص هذول كلهم الجوع ينزلهم من فوق من الجبل. Da. Gjenede ka nikosh na dikshum gjukell ki Saudi s'ka arabi. Pa ke po shmingi. Se ti ne na litumen te dikene ka. Subhana. Dikena ko bo shukar, sa mamen, gujwa nane, rahati. Аграв начальник? Valla trebim getirdik sarıyı kuşbaya. Neyle slika je. Каначалги. Neko vrhnje ta tipa lani каделям аероф. Па джако полеснувања кан. А карик се кингјанду се тинеато то кори. Ne znam, ne. Требела те поновино нијети. Znamo. А двотикно. Ама пак ќе ардој? Па на немаме потреба каригас не огужуе порано. Budbalno pkirenakva. Ha? Budbalno pkiren. Diko var kerin ka kere panşıl cenesi.
John. Aha. Selam. Anda ti kaleg piša dlate deli. Da baš ne bude. Hađa koliko svetlo. Aleyküm selam. Ligat na kvasu kere ame. Hadi kenle oya berada grupu hem panel harakat. Bakalım. Ako me neka linko pozitiv. Inovacija mora toliko se ko... Aleyküm selam. Tu te dikje su ja kad te divesko. Najviše na šalju vena kari. Emak ar su i guža po 3 km piren. Mate si kirinen o familiju mrađidonengere tale ko najbolje izdanje, ko šuka raspoloženje, sa rijek familija deluinena, naštite dikhavlen, po celo ratale koji badeti olaj neka rakele, neka zasvrstinelen, taro različita tana sa rijek kerule. Misnav ispolningja mi cela kali umrakeri, em vojedno kali badetengeri. Как амен да приближинаме којек важно тан, тар историја ислямескери, ен вопшти бадетенгери, со требелате бичала порука сар заедница е две муслимања, со требелате халјовала. Амен са моментално акнар ислам ко Джебелу Арефат. Соске викинела пе Арафат, со деси салило акарига, акана каза познинаме откако калама репозиције. Директор, дали шукара карига и клјоваја ко светло? Да. Тама. А кари ковел супер. А карига ченчален, о муша екстрана, о џулја екстрана. Ајде муша каја страна. О џулја карига. А, туменго гјаверада, столица ли дали лен туменге? İnşallah ve docarena da ko hacıya gertavim ko akalatame inşallah ya Rabbi. Akva tante tergöven inşallah ya Rabbi. Ana neka pišteno doriga dali šungjola šukar. Te šajte pištena menge doriga dali šungjova šukar. Тето шајте сте мине джемате те дикени фамилија дека омреджие тале менге са шукар, тамам ки кондиции тале котарна пирге пешки. Ем спремни тале катар ко тавафи кажан. Машалла. Мец. Кайсан ту? Кайсан ту?
Greu. Amerika çok. Дали Рестам Сарине? А тумен какази на тумен палал буд бавнасиен. А най-баре дикчовена гер. Енис, најверно мал му кјаман коркори, соја ква цело свето дикхела тут. Нале са гјакера, кај гел? Гел начал, туа карига кај гелен пало дума, туджима. Каджач, ава карига първо. Пака му кавту мен джан. А кана слободно, надарава дека кана шалгеве. Не, никой. Карака пошли. Така, ма. Енис, маместинто ту на джаја, ту ки зани на не. Кај гел. Ama panloyu ben açtı tece. Ha o kadar. Canen Ali da vojedna kava tanda. Hajde mor. Canen Ali deka akava tanda osena vera Allah stari sileda. Аква и тало тан за заљубени. А карига и прандиновела. И сили некој кој ка венчинелпе. Директор на венчингјан тут. Требате венчинето та карига која рафат. Сарси сјаменек парија карига со ка венчинален иншалла. А маш послем парица. Соскеве директор. Pa me sar butika kera. Те местат. Soske spremno. Ništo kaki neka, ako se dokja okova. Samo dogovori net men. Neyse. Şu kariyarisa te opušti namen, te oslobodi namen. А што ја гледаш се? Не ја гледаш, снимај го човекот. Пака ме гледаме како да Снимај го човекот. Слушам, ја и пон... Она ти вика може, без прстен може. Neyse çavalen. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selam.